Chief Executive Member jongga KHADC uba Tito Sarwel Khan, ulai tu uba kejingilang jongga United Democratic Alliance, kebalalong menta kasni kalasim ya karai ban peniang ya uba lamprang bla kumu kertong, ban yakun ya ke election syong kenor ha KHADC, kebanlong ha kasineng kong banwan. Habakaran hagilat pathai kubor hadin balawai kejingilang, CEM ulong ba kejingkot ya kene kejingilang jongga UDA, kalong ban yakaran yaw kertong ban yakun ya ke election syong kenor ha KHADC, kebanlong ha kasineng kong banwan, ha kebaga UDA kalarai ban peniang ya uba lamprang bla. Uba Tito Sarwel Khan, ulai tu uba kejingi trilang ha KHADC keladon kejingekut, baya kam syong kenor kan lek caka parti NPP, hadin malahyar syuki uba peniak singsim, hadin baula job kumu MLA. Ka NPP kalapha ada kejingtho bagi legit ya uba lamprang bla, ban mi bujli, bat kene kejingilang menta kasengiru, kapan skam ya kata. Ka jingkhot kergi ya kene kejingilang, kalong hadin baulat jong jela olakhot ya kedorbar ka bakerpang ha kasin nengkong, kata ha ka nyo terik ubnai rempang arajar arpoar. Ha kene kejingilang, ka UDA kalai keren ru ya giwe kikam kum ka kenhun. Nong yalam jong kaliang persya awa PNCM habakran hagilat pathai kubor, ulaong bakilarai ban nom peniang kertong, batkin ay kejing kersyani uba lamprang bla, namar uladeu MDC uba rimtam hapo jong ka KHADC, kaliang persya kan ay kejing kersyani yaw kertong ka NPP, bala peniang da ka UDA. Ka jing tap kerteng kan long lasai kesengi syua ka khatar baje shiteng sengi, bat ka jing rai kaliang persya ban nom peniang kertong, uba lamprang bla unlong usyong kenor bathamai jong ka KHADC. Bagi layo notification pandan ke special session agak si Monday ke jinglong ya ke jingpelong ya ke special session da ke government governor kalong ba hadin ba ya ke kam chairman di ba peniat na resign no namar ba ila job MLA ba agak juga puaru kadeka arrangement apa ke parti NPP ya ke bila sudai ban IT no ekonomi kam halway pat uhat jong ka parti NPP tina kaliang jong ka parliamentary party jong ka parti NPP jong ki MDC kila ay yang ada ke jingkho ba hadin bala risan ni ba kenal kila jiet no ya iba lamprang blak ban nong kum nominate no kandidat na kebentar kam chairman ketika election ke banlong ke New Tarik. Tidak kalian kecungi ke UDA hadin bagi rayo ekonomi city. Ni soba ngimdon pat takungoi pat namar gani ketika arrangement kecungi naduk mensua bagi ke kam chairman hang tahang ni pok council anbat na kalian juga MPP de ni kalian kecungi ni menjur baik ini but ke UDA mentakasi kalau menjur ya ke kerteng jong uba lamprang bla banong kandidat na kebentar ke kam chairman ke election ke banong si Monday kita dikarai uba ngira simlang mentasi aku jinglang jong ke parti UDA uba bla lek ban file ke nomination bagi rajit di member ke jengi ke banong ki professor bagi seconder na kebentar ke election jong ke kam chairman. Pada aku juga purung ila akren yang kebede bagi bil kibadang sateng kung galan bil keba nilapas nang council pekunjur ke village development council mereka ni dengan secretary government dan step nampak nak show